Come si ciascuno può aiutare l'ambiente? Kaj lahko glede tega sploh napišem? Pač lahko recikliramo, zalivamo rože z deževnico, ampak to je vse že tako oguljeno. Vsak že to ve. Prepričana? Ha? A si prepričana, da se vsakdo drži teh načel? Kako si to naredil? Čutil sem, da lahko pomagam planetu. Kaj? Kako lahko na tak način pomagaš? Mislim, Spremembe se začnejo s posamezniki. Če tebi povem, kaj se lahko naredi za nas, lahko tudi ti poveš drugim. Predstavljaj si, da bi vsi delali v skladu z načeli trajnostnega razvoja. kaj? Nočeš? Hočeš napisati tisto nalogo ali ne? No, mislim, da ja. Kaj iščeš? Malo gledam, kaj moram nakupiti za večerjo. Super. Bom šel s tabo po nakupih. Mi boš danes povsod sledil? Seveda. Je to vse, kar potrebuješ? Mislim, da ja. Pa poglejmo. Krekeri, sir, ta krompir. Kaj je z njim? Kje je zrasel? Resno, kako naj to vem? Je to sploh važno? Seveda. Predstavljaj si, koliko več poti naredi krompir iz druge države, kot pa krompir iz bližnje njive. S kupovanjem domačih živil spodbujaš lokalno gospodarstvo in obenem manj snežuješ okolje. Ali to pomeni, da moram vzeti drug krompir? Naj ti bo. 16,57 €, prosim. Izvolite. Želite vrečko? Ja, Boš tisto vrečko sploh še kdaj uporabila? verjetno ne. Takoj se stržejo. Letno se porabi več kot 100 milijard plastičnih vrečk in velik del jih konča v naravi, kjer ogrožajo živali in se počasi razgrajujejo na strupene snovi. Mogoče jo vsaj tokrat ne bi vzela. No, ni mi treba dati vrečke. Vseeno hvala. Težko nosiš? Ne, v redu je. No, lahko bi si priskrbela platneno vrečko za nakupovanje ali pa kaj podobnega, da ti ne bo treba nositi naslednjič vsega tega v rokah. Lahko bi, ja. Končno doma. No, zdaj mi pa vsaj pomagaj olupiti krompir, če mi ga že nisi pomagal nositi. Dobro, daj mi nož. Hvala. Lahko sedaj odvržeš olupke? Ja, kje pa imate kompostni kup? Ja, nimamo ga. No, potem pa imate gotovo kos za biološke odpadke. Nimamo. Daj no, jih slučajno daješ kar med mešane odpadke. No ja, to je še najlažje. Neverjetna si. Ali sploh kdaj pomisliš na posledice? Misliš, da v šoli stalno govorijo o recikliranju in o skrbi za okolje kar tako? Saj imaš prav. Ne smem misliti samo nase. Že vem. Tega lonca tako ali tako sploh ne rabimo. Saj začasno ga lahko uporabim za olupke in tako naprej, kaj ne? In ta žarnica. Bolje bi bilo kupiti varčno, kaj? Ta pipa kaplja. Dokler ni popravljena, lahko postavim kozarec in kadar se napolni, zalijam rože. Ni velika stvar, ampak nekaj gotovo je. Nisem si mislil, da se te bo tako prijelo. No, moja naloga je tu končana. Upam, da ne boš pozabila, kaj vse si danes spoznala. Sedaj pa odhajam, gre pomagati drugim. Adijo! Adijo in hvala. No, pa napišimo ta spis. Va bene studenti, voglio sentire che cosa avete scritto per il vostro compito. C'è qualche candidato? Posso leggere il mio testo? Certo. Al giorno d'oggi le persone non sanno come proteggere l'ambiente. Gran parte di noi sa che si devono riciclare i rifiuti, che si deve conservare l'acqua potabile e che si deve spegnere la luce prima che si esce dalla stanza. Ma ieri mi sono accorta che non tutti seguiamo queste regole. Forse non ci ricordiamo perché si fanno queste cose o forse non sappiamo quali sono le conseguenze dell'inquinamento. Penso che nel futuro gli insegnanti oppure i genitori dovrebbero spiegare meglio le ragioni per cui si deve salvaguardare il globo e forse così vivremo in un mondo migliore.